نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari laung ta yadto na nasabot sin kaputswara sin kita niyo intungod pa amin pangadyan na to bihaon amo na yung kahinapusan sin sura alinsan atau pagtawakon sin kaywanan mga mananapsir suratud dahar. In nakapinlong ta dahing haayat kauhaan tagpito sampai pakahinapusan niya ayat katluan tag-isa. Dahil nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idha syi'na baddalna amthalahum tabdila inna hadhihi tazkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Manjari kuma kita niyo pengajian dahing haamin mga nasabot na to ayat dahing haayat kawan tagpito paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Iniwita kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya sa bunnal tuod in mga sila amoy in nagkufur nagsirik masub sila sin dunya angwin pialari nila daing haadlaw akhirat iban piasaran nila ataw tinggalan nila tiyekuran nila in adlaw mahuli amuin lando mabugating kasusahan dumatong kanila hawakto yan sarta pangsan in kahalubiluhan niya wala nila ingat bang uno in hikalapas kanila daing hakabutulan iban daing hakahalubiluhan niya. Amuad to. Biyita doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala imanusya laungta na nakalando in kaos magpikilan. Kulikal insanu min ajal. Piapan jari manusia daing haamin kaos, yung kanila ing kaos. Amo hindi mamikilan na amo na muna tumali si mga pakaradyaan susungon. Wayroon paglingi ulihan long si mga sila magbibisara. Amo yan, labi-labi na bang intao amoy in siusuran sindukal halam sin bigi jantong nila na tanto ritod makapikil sin labi marayaw hikarayaw kanila. Nahasabab yan magbing paginhawabaran in jatusin kakahinang nila atau bungasin kakahinang nila. Amo yan inji majatuha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaos si mga aso kampung niya
Amoy nakao na roon halom simbigi jantong nila ingkuti nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin kaya sasakupan nila in pagsulig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halauman nila. Sambil amoy ini piyangangawaan nila laungta matakadam sarta siyaksian sin sila katantan in Rasul sallallahu alaihi wasallam ngayanan nila sambil al-amin amuin kapangandulan sarta tao mabuntul bihat na amu ini nah sabab yadto wala nila hialgaan ing katan biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin inyaon katantan kakilahan nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam di magpuputing. Misan ni Abu Jahal doonhan in siyalong niya na damit yan si maksi sin kabuntol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to niya piyang himuting in adlaw pag buhi puas dahing hakamatay in agi niya long niya na ako wala ko nang himuting kay mo. Sa dihadya ako magkakad, singkatan biyita mo yan. Kita ko inaktal sin ini, Abu Jahal. Bihad to in mga imumungan sin tao malukat. Bihad to in imumungan sin mga tao, nakalando in kalakam niya. Way pakatauhon niya. Bihan, suway hadya kanya maakad. Yung mga parkala ini, mga kataw-tay manghuran, di madyato sa inihalaman na to. Labi-labi na yung mga sila, simusulang, biya simpanulang, simkurais, hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin bang sila makalando pahinang yaon, misan niya tukiingatan nila na inyaon bukundeng nga agama Islam, magmatukas da sila. Lumagtod sila dalil, bihan, amin mahinang bunal, yaon, hihinang nila yaon, sabab sin amuin, tukas yung pangatayan nila, iwan nakalando in kalakam nila. Naamo yan. Naroon na inibiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan. Amuin wala nila misan hiyaatay, tinggalan nila in katantan, paulihan nila, wala nila tiyali, in susungon nila ini kahinapusan adlaw, amuin doon hayaon laungta makananam sila sin kasusahan nakalando sabab sin kahaluwiluhan doon hawak tuyan amin wayroon makatarang hambok manusia dahil hambok manusia misan penggin hawaran sin tiap-tiap manusia magkakunan siya tatabangan wayra makatarang kanya hawak tuyaon sabab magkanya-kanya na yung katahan naamo yan mga palanggungan hakam Islam na doon hay ni impagyanon kapir suwen na to hatihon marayaw impagyanon kapir amoy tabunan niya in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sin akkal niya iban pikilan niya amoy akaron niya kabayaan niya bukun amoy kabayaan sin nagpapanjari kaniya amin piyaja to siya hambok manusia bihan nakalabiring hakatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in umbang payaw buat malaingkan di siya misang mga nal sin amin mga bihad to sarta mapatot doon haon subay siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala hain siya napi piyapan jari sin Allah ta'ala ring ha tumpukan si manusia doon hay niwialik sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila ipapangannal inpuunan nila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha syi'na baddalna amsalahum tabdila. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in kami lang niya piyapanjari namo sila iwan tiubos namo in pagpapanjari namo kanila iwan apabila kami magkahandak amuin patayon namo sila iban gantian namo biada kanila dahin ha mga tao amuin dumungog sin himumungan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta magtaat doon haon patuhan na to Rabbul Alamin
sin amuyin gantian sin Allah Ta'ala habihay ni in kahalan si manusia gantian sin sampurna sa rayaw-rayaw manusia amin piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ini pakaradyaan hawak tu sin kabuhita pialayam kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dilan naman kita waktu ando kailu kalu-kaluraman maka sayo kita makabing impikilan tabihan sin in kita piya panjari sadya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon kuwatta wayroon gausta wayroon hikapagbantugta wayroon hikapagbansag ta paginhawabaranta sabab in katantan deng hatuhan nat Rabbul Alamin nalawng sintuhan nat Rabbul Alamin kato tanyo in Allah Subhanahu wa Ta'ala lawng niya amoy in ini ahkam wa qawiyu khalqihim in Allah Subhanahu wa Ta'ala siya in amuin nagpa amo sin bubutangan nagpakugdan sin katantan pakaradyaan sin pagka manusia sin manusia doon hayan hati niya dihilan niya kusog Allah Ta'ala nagdihil kusog hasupaya kita makatukayad haununo pakaradyaan mabugat halaw man sin kabuhi na to Allah Ta'ala nagdirihilhan sabab siya in qadir ala kulli shay siya in makagao sa katan ununo kabayaan niya bang kabayaan niya yaon sa roon doon amoy in pananamun sin kabinsanaan makananam sa jay manusia sa sumagawa pialayam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di halaw man sing gumi ini kitaon ando kay lokal-lokaluraman magpinda pa in kahalan niya sa sumagawa habihad to biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato niyo na biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin wa idha syi'na baddalna amsalahum tabdila bang namo kabayaan sa roon doon pindahan sila sin tao marayaw habihan ng pagmangi nila amin ini piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nahalong niya sa roon doon malhuay na mo gantian ng mga yan sarta long sin Tuhan na to Rabbul Alamin sumuno ayat inna hadhihi tazkiratun faman sya'at takhada ila rabbihi sabila karena sin pagpalayam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilan sila sin Tuhan na to Rabbul Alamin pamintangan bihan sa bunal tuod lang niya in sura yan, panghindo sa plag, pagkataan alam, na hisiw-siw in mabaya, hinangon niya in pag-iman, iban pagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na doon hayan, hikasampay niya, pagkaampunan sintuhan Rabbul Alamin, iban pasurga, tiyata makaniya, na hinangon niya. Amuad to in pagpalayam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa sumagawa, imano siya bihad tura, mabaya sila sin amuin, masamot parkala. Long sin magbibisara, in nakabubutang halom sin dagal si mano siya, masub sila harali, daing sin lukay. Ininilong si mga tao magtatanom si mga tiyanom yan, na duang kajinis siya, aun siya dali, iban aun siya lukay. Hati niya, magtanom sila sin dali, asupayain sila maka, ini, laud magtuytoy sing kabayaan nila kawaundeng ha mga uno nila, mga tiyanom nila. Sa sumakawa yung mga tao taka-akal, taka-pikilan, magtuwihan, magtuyo sila magtanom sin lukay. Mahita, sa babukon amin tiyatali nila sa diyang kinawabaran nila, magtali sila sin mga manusia mapuas deng kanila makahampit deng amin bungalima nila. Hitanom nila bihan. Biada si mga inihibutang tabi sintianom yaon, hipagtanom sing kita. Kamahangan lang na tao magtanom sin amuin ini hambok kahoy bawno yaon, may ta. Suway mabut labi kahuaan tahon, ang pa siya magbunga. Nain kay ranan kabayaan bihan, namun hitanom magtuytuin, mga pila bulan dayaon, makakita na sila sin amuin ini long ta piyagtuyuan nila, piyaglugtuan nila. Amin makaka sila sa roon doon bihan sin bungan niya. Amo yan to.
Hati niya biya kita simbaitaan amin sa kaulaula mahal ka kanila amuin ini kawaun ha kasamutan daing sin amuin makawa nila ha ulihan na amunain parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila magmatuyo himinang simpyarda akan nira hindi halaw man singgumini ha supaya makadawhat sila sing kasanangan dito adlaw kana bang nila ini ipatun marayaw mapatut ini hipaipat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila amoy na mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin magad hapang hindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon haon giyanapanin ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Laong niyaroon ini wayroon kabayaan niyo. Uno-uno ranaing ha mga pakaradyaan malaingkan subay magtugda iban sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tuing kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hati niya subay madtumatok tudyo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amwad tuin mapatot pabatukon si manusia taga-akal, iban manghalga sila paamuin nagpapanjari kanila, nagpaaon kanila. Bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala in kaaunan niya, makaingat singkatan hal niya, panday pandikal hakatan kabayaan niya, iban siya in magpi. Amo aning biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, siya in magpi sing kabayaan niya. Doon ha. Hati niya, wayroon jumato pakabayaan mo bang inyan kabayaan mo hindi mag-atapiban sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya ini himinang sing kabayaan niya na inyan katantan huumahinang niya sa aun doonhan laong ta kana naman niya amuin kabinsanaan hasusungon. But in Tuhan na to Rabbul Alamin, nagbayta ka to tanyusin, in kita niyo mag-amal hangkat na kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, mano siya supaya makapagtag-ipon kaniya. Hati niya in kataan, kignot kahiwal na to, subay siya mahinang pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. But in kataan sin udyot pamaranantay ni, subay siya ni makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. But amanat sa inkataan, tilawasan sin pamaranantay ni. Matatay ni amanat. In simudtay ni amanat, in tainga ta amanat, in jantong ta amanat, sikilima ta amanat ini kata. Hati niya, pagka siya amanat, inyan piyajajagahan na malaikat. In hiwal yan katantan, bang hiwal ka pamarayaw, hisulat pamarayaw. Bang in hiwal niya pamangi, hisulat pamangi. Nahasabab ito, ikaw in naghinang sin, ginawawaran mo, pakabinsanaan. Hati niya, ikaw nagbinsara sin ginawawaran mo. Bihan yan in maksud niya. Na, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Qudsi. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Abdi, khalaqtuka li ajli fala tal'ab. Wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika fala tat'ab. Kita kau yan. Ipon ko lang niya. Piyapan jarit takaw karna ko. Unuin hati niya. Hasupaya kau makapagtag-ipon kako. Uwos piyapan jarit ko yung kataan uno-uno. Halaw man sin langit iwan sing gumi ini, karna mo. Hati niya, karna si mano siya, mapakay niya, ipag-inom makan niya. Palatat-ab. Di na kaulong niya mahusa. Mahita. Matan to, di kita mahusa.
Sabab may ta, ibutang mo magtanom ka. Uno-uno na hitanom mo. Bigi uno hitanom mo. Inbigi tiyanom mo yaon, Allah Ta'ala nagpapanjari kaniya. Ba't di ka makatanom lansang mahinang tukol? Di. Bihan. Uno-uno na. Amin ikaw yung nagpuunan kaniya. Sabab imbigi yaon, bigi. Piya panjari sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uwas hilusok mo palam sin lupa. Kansuin lupa. Lupa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Narisaon tumubo, suway siya, mahumod sin tuwig. Busukan mo sin tuwig, impiag busog mo, tuwig na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pag busog mo yaon, makakaos ka umyan tubo, kau tungkuan mo roon tubo, kau. Di, bang di patubuon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pagamuton, di na siya, tumubo. Allah Ta'ala rin nagpatubo, Allah Ta'ala rin magpabunga, Allah Ta'ala katantan, sampay, mahinang siya bigi magbalik. Bihad to yan mga katautay manguran haka may Islam. Hati niya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wayroon pagbaya sing ka, muri ka makapagbaya sing ginawaran niyo. Subay magtugda iban sing kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bunnal to din Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kana aliman hakima. Labi im pangingat sin Allah Ta'ala rin kato taniyo. Wala pakita niyo di majatumano siya. Kaya ingatan niya nakita niyo bang unuin hinangon na to dahil di halaw man sing gumiin. Bihan. Kaya ingatan na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasawab yan, in siya hakim. Maingat siya magpatup, magpasarang sin uno-uno na, pasarangon ni hamano siya, panghiminang imano siya, sinsulang kaniya, nahiril niya rin sa bintong bas. Ba't biyabeta niya asal? Bang niyo hinangon ing karidaan ko, magrida ako kanyo. Bang niyo hinangon ing karugalan ko na, magkananam ka mo sindukal ko, hadlaw ka na ka na. Biyabay tayo nasal. Naturon na to sa ini, umato pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mga katotay mga uranaka, mga Islam. Hati niya subay kita niyo mag-ayad, singgin na hawaran na to. Yari na kita niyo pialayam, ando kailo, na pindahon na to yung mga pakaradyaan na to wala na kaamo. Pakugdanon na to, maun paamuin, kakuyakan sin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, supaya madawhat na to amuin iaangan na to kasandangan. Sabab indun niya ini, bukon ini kasandangan. Way kabaakan mo kasandangan di. Hadun niya ini. Ini kataan, biyay takato sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, indun niya law niya mazra'atun lil akhirah. Indun niya ini pagtatanuman sintianum in bunga niya ridto mo makawahad law akhirat. Bukon mo aming kawaon diha ini uno ini hadun niya ini. Sa mayta ingkatan sin pag inom makan mo rendi halaw man sing gumi ini katan lumi magtuytoy. Pagliw naman sing gaunggang ta magtuy na lumi. Intanda niya, bangkaw sumungit pa simod mo sing kakaon niyaon, amoy inbungkulon kawihan, pagsuka mo pagwa, di na kaumot sinamin gimuwa din nga simod mo yun, hiloon mo magbalik pala simod mo. Malumi ning pangatod mo. Malumi ning pangannal mo kaniya. Kato ikaw. Nabiadin na bang limyo na rin ha, dapit pababayaon. Hati niya, wayroon doonhan, kiyalakihan, indun niya ini. Ba't biya-biya na hadyahan? Tiap-tiap makapati ko si may naat. Uwos abutan sambil pamarum, bihad to. Na, bihad to na hadyang guwa, singkatan pasuron mo palawm sing gaunggang mo, gumawa na siya magbalik. Sabab ang mo aning pagyanon, nikmat lang, ay ini uno niya, nikmat lang ni. At tawain yan pagyanon sing sila rijiki. Na in nikmat, in rijiki, da hindi halaw man sing gumi ini, manjari mahinang siya marayaw, manjari mahinang mangi. Bihan. Bang siya, iagad mo yung kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uno yung pamiat sindaak niya katantan, mahinang katan marayaw. Nabangkaw simulang patuhan Rabbul Alamin doon han kay mangi ingkatan kakahinang mo.
wayroon jumatukay mo pakarayawan. Sabab inuwian singkatan sin manusia, biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakay na po san ayat, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, wadzalimina a'adda lahum adaban alima. Pasurun niya, hisiyusiyuin kabayaan niya, pasurga niya, ang paimpagsud pasurga yan, daing hakalabiyahan niya, iban ni rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hinaun niya, in mga tauan niya yan, nag-anya ayasing ginawabaran niya, in mga tao, ini mang lalaog, naglaog sing ginawabaran niya, tiya takamahan niya sila sin siksa, pangsan, landuin sakit, iban bisa. Amuyan, amuin parsukuan si mga tao sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan baba, yari pakita niyo hadunya, ando makoy nakita niyo harap patuhan Rabbul Alamin. Unin pag yanon, inipakoy patuhan Rabbul Alamin, bang aun kasaan na hinang magtuy-tuy magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakoy harap kaniya. Wayroon kapakoyan na lugal. Umatod kita niyo paunahan paulihan, patuo palawa, pataykuran, inyan katantan intagdapukan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Halaw man singgumi ini, parsukuan niya, ayaw inpakuyan mo, misanit ikaw, intagdapukay mo Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, siya makapagbaya. In kita misan makapagbaya hagin hawawaranta. Mga katautay manghuran na akama Islam. Ando kailo, tilusahon na to. In mga kakahinang na to, hiasubong na to, paginhawaran na to. Hawak to na to, hitunay, patuhan Rabbul Alamin. Asubuhon na to, imbaran na to, bang nakaamura kay ninang. Unuin hinang na to, iyaon, miya makad kahapya panghindo sindaak niya. Unuin hinang niya, nakaamura kahasara niya. Impuunan sinhinang niya undaing da kahatuhan Rabbul Alamin. Amin napatarang sindaak niya, manayin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang wala doon nakasud. Halauman sin Quran mahamulya. Iwan sin sunna niya. Tantuhain yan katantan, makananam imanusia sin mulka dahin di halauman sin gumi ini. Iban siksa labi-labi na hadlaw kana. Hasabet susuay na to halian ingkatan, bungis, iban astol sin Allah subhanahu wa ta'ala, baba kita niyo yari pahalaw man sin gumini, halaw sin dunya ini, hasupaya, ando kailo, di dumatong kato tanyo impagsusun, karna ingkatan magsusun, wayroon manusia hindi magsusun, among pakalawang tari magsusun, intaw na kahinang dusa. Misanin nagaamal magsusunda. Mahita magsusunin nagaamal. Pasalbang nila kakitaan na yung pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon na waktu yan, magsusud na yung tiyo-tiyo na hinang amal. Mahita niya wala napataod sindi pa si hadun niya ini. Simbanos sin hali-hali niya. Simbanos sin paglunsol ni hamin way kapuspa iddahan. Hatad ya kumawa hangin bihan hagpay sin uno-uno na lugal. Gaman makawakpado sa bihan day nga parsawan sin uno-uno na maatod niya makasagda siya. Mahinang niya to katantan pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab sin niya to hasupaya in kita makahali day nga mga katan. Pagdihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat misan tali kabayaan nikmat siya rakula. Biya na sin COVID ini, nikmat nakula sa ini. So may mariaksa na kita, mag-ayad sing ginawawaranta. Di na kita makapanaw, man pa mga amin lokal, di mapatot panahon. Nimat na kula sa ini. Sabab biyabay ta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in uno-uno na paratungon sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka, in mga sila bariman, di sila masakop doon hayan. Sarta bang sila abutan, sin manahut niya, bat karna mabugto hawak to yan, habang manin siya nagaayad,
haaturan pag-ayad biyaway ta sin dini daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan siguro halaw sin bigi jantong nila amo hindi maig doon impanantuhi di jumatuhin hang sulag uno-uno bang bukon deng harida sin Allah subhanahu wa ta'ala mimi kita bigi jantong sin tiap-tiap bariman na biyating kahalan biya siya sin miyatay syahid patay biya siya sin patay parang sabil mga katawtay mga na kami Islam. Sabab hambuk deng mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taud-taud deng mga umat niya matay syahid amo na in mga matay amin doon nakasud kaniyain parkala jimato na sa jahaway roon pangirab niya biya na si mga malumos biya na si mga masunog biya na si mga mahulog deng mga uno-uno na biha amin wala niya piyagtuuran limakso siya iran matay lang niya hakulangan bihan tamo na yung timpag-ianon doon namin mga bariman sa may ta mga tao nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala nagsasandal si masakit di maiging pagjikin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala nanganganal sa Japatuhan Rabbul Alamin timatay bangko no wakto na bugtuon yung manahot nila bihan yung mga bariman hasawa biyan tuwing sila patay syahid bang maabutin wakto nila bihan mga katotay manghuran na agama Islam na mura-murahan miabot na in pangadjian na to pa kahinapusan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala rukaing wakto na gumanap na isab kita ng pangadjian dugaing karena in mga inikatantan hambok dahil mga pakaradyaan ta subay na to pagbalik-balikan basahon hatihon in mga inikalam sin Allah subhanahu wa ta'ala karna ininikatantan mga katawtay manghuran ibadat sa lagu-lagu impagbasa sa sing Quran hamin way pa kaumisan nakahati kaniya tiap-tiap hambuk huruf hangku ing karayawan mabasa ini hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang impagbasa mo karna sin Tuhan na Rabbul Alamin bihan niya nabiya din na bang kihatihan mo pa bang uning kamaksuran niya iwan sim pagbasa kanya nakaamo haaturan sim pagbasa yaon katatan kimukugnan na balkala-kalaanin madawat sinambuk pambuk den kato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakaton kato taniyo in waktu ini amin dihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil ang katiniyo lasig iwan kasay inyan katantan kakitaan na da in karayawan na to hadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين